Vanoi gamtina Kuki-Zo te hozo sin bon chaw vin jing ka pha ol tha December ni sim som ni lekhat misim ni Saturday ni khuin zong jingka thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti uripok apun ba lup tia kimin vo mai hlei CSO hon Manipur High Court a PIL khat file an bolovin zirbam gom sunga thina na to mai hlei mi gu pho chungchang thu a chun do an bolovi Ministry of Home Affairs in Chuchi PIL adon but now wachun Ministry of Home Affairs in say now wa Chuchi zirbam gam kai sunga law and order vehicle cho state government a hiwin center government ka hipo vetin an adon but vi Ministry of Home Affairs in affidavit api now wachun thina to ho in sumi te ho longman dang ka laksom chi kipiding a hiwin state government in ake khat api dingo center government in ake khat api dingo hi chule akitong kha hojong kithupi na kipiding hiwetin Minister of Home Affairs in head sa taw vi chule law and order state government khodaw hi zin center government in bolbeding imacha poitin jong chuchi affidavit achon MHA an phongdoh vi Government of Manipur in Kuki-Zo Council ho chungchang thu ho athupon an bolwa hitobang CSO hi Manipur gam sunga khapon chule a headquarter lamka district tia asudo Chutobang district headquarters zong Manipur khapon chuti hizi chun national media hall local media hon Chutobang CSO phalnabeya kiloi khom na hon press release asudo ho chu don pi hiwin chule government of India le government of India noya agency chum hon jong Chutobang kiloi khom na ho CSO hon thu so abol ho chu thula in koi pi hiwin tia government of Manipur in thupon abol chu Kuki-Zo council in anadon budovin Chuchi government of Manipur noya DIPR hon press release in sodo na wachun signature akibol pon koi penin in sodo hamjong akisun pon athem hile akilom hil jingin ahin la national media ho print media hall electronic media hon ahin sodo hita zin Kuki-Zo council in donbut te ngaiding ka sa ta zewin kahin donbut vetin phongdoh vi Kuki-Zo council in seinawa Kuki-Zo council hi galkipat nong 11 October 2024 ni khwa lamka an ki phut do hin Kuki-Zo council general body meeting ba sa pencho Kangui district esmonum ko sungin an kinayin Kuki-Zo council a tribe lamkai zo sile in pi lamkai zo si pangche hiwin Kuki-Zo council hi common political platform a kanei u hitin Kuki-Zo council in phongdoh vi meilai ho lamkai na Manipur state government in Kuki-Zo council chungchang thu ho a selesa anei ho Kuki-Zo council kiti kiloi khom na puitia aphun do hi thilkidang hi pon Kuki-Zo council headquarter hi lamka khopia ahin Kuki-Zo council headquarter lamka district a dana seicho thula a hi poi headquarter lamka tia akisut mana lamka district sunga hi a hi poi kitina poi meilei hon Manipur zong kanglei pak tia amin vote wa hi le lamka min adodal na diu alampi zong poitin Kuki-Zo council hon phongdoh vi mi khatin a thuthua vaipu na enbirancing lamkai na Manipur state government in Kuki-te sunim te ding good now chungin Kuki-Zo council in sangten thimo ka chanwetin zong Kuki-Zo council in phongdoh vi chule Dr. Lamtin thangau kimin seina India gam sunga cheng zalenam kiloi khomna CSO simsen lo hola a IPCA Biren Singh le state BJP government hon Kuki-Zo council ki phudo alungphat mo piu kham chule CSO zo se hi government in recommendable wa chule aphat sa pi now approval api nung jingwa kisim do ham tin jong Dr. Lamtin thang hau ki min Manipur state government hi nga do na bole meilei CSO simsen lo kho nisia atha aki phudo na chungchangin wang Government of Manipur in macha selesa ananei khapo vi Security force on Kangui district le Imphal East district gamgila wakan molchung la ho a search operation abol na wachun galman cha atamta anamanda vi galman cha amad do ho chu single barrel khat 9mm pistol khat la magazine khat .32 pistol khat la magazine khat 9mm mei changchang ni pumpi khat chule trigger khat chule camouflage t-shirt khat anamanda vi chukit le security force on singat police station hop sunga maukot kusung vela ho search operation abol na wachun galman cha phabe manamanda vi galman cha amad do ho chu
303 rifle khat le magazine khat chule CM2 9mm pistol khat le magazine khat an man do vi chukit le chi sa ol thla ni sim som le ko ni khochun singat lampi tedim road lamjang khusunga kunin security force on mini an man do vin galman cha phabep to an mat thau vi mat a chuchi mini cho zangneu haukip kumsom thum le thum to lilen haukip kumsom lileni a hi thlonin amani akun chun security force on 9mm carbine machine gun 1A1 khat to a magazine khat pistol khat to a magazine khat meichang changza le somni le thum gari 4-wheeler khat le mobile ni an mat thau vi sukit le Imphal West district zomi villa get maila akunin Manipur police on Meitei terrorist KCP PWG active cadre khat an manuvin mana chuchi Meitei terrorist ti angudam Meitei chu dukan la ho sumle pai dong khom le apang tax collector hidanin akiseye chuchi Meitei terrorist pa kun chun Manipur police on 9mm pistol khat le magazine khat do gari neu khat an man do uvi Myanmar gam sunga junta sipai hodona galbol jing Arakan Army khon Arakan State an township sunga Myanmar junta sipai ho headquarter lin ta khat Western Military Command Headquarter Lani sung ahin bulu nungvin Zanhi gan simni Friday ni khuchun galzon an changtau vi Arakan Army hon chuchi Western Command Headquarter of Vaipo Junta sipai Deputy Commander Brigadier General Thaung Tun Kitipato Chief of Staff Brigadier General Chothan Kitipa anamanuvi chuchi junta sipai ho Kemlin ta Western Military Command Headquarter anum ho Myanmar junta sipai ho ahon changin anjam do ovin Arakan Army hon chuchi junta sipai ho chu anung anadeluvi chuchi Western Military Command Headquarter anum ho junta sipai ho mitam ta ho le ain chumite ho chu Arakan Army ho hingin surrender an kibolovin Arakan Army hon chuchi junta sipai ho kem chu mein hal thichan an hal api uvi chuchi kem sunga Myanmar junta sipai ho azam do pet uchun Arakan Army ho panmun la ho chu junta sipai hon wanleng ho mangchan bomin anabulu vin Arakan Army ho achalo thelo pet uchun Myanmar junta sipai ho ninglang khatin mitam ta anjam do manuvi Arakan Army hon Arakan State sung nuilangam kaya gwa khopi sung jong to phate ne dingin junta sipai ho chungin sata in agal bolu an zomjing uvi jinnam sipai Chin Brotherhood alliance hon zanhi gansim ni chun thupon an boluvin Myanmar junta sipai hole junta police ho to in sung mite ho agoma mi zale somgup le get in surrender aboltaw vitin thupon hin boluvi Chin Brotherhood ti akimin vo jinnam sipai ho kiloi khom na khadin Kachin State Mindat Township le Phalam Township to phate ne ding chun Operation Chin Brotherhood Operation CB and Sila PUV Chin Brotherhood ho hi nam sipai gup ki gom khom hiwin Mindat kopi le avela Myanmar junta sipai ho kem phabep jong an to pha saw an hitai Chin Brotherhood hon Mindat District Police Station to junta sipai Infantry Battalion 274 headquarters zong an bulu zomjing na layu vi Chin Brotherhood alliance on Phalam kopia police station ato pha tawin chule junta sipai ho noya government office tamta zong an to pha tawin Department of Construction Office Department of General Administration Department Office le township sunga Hospital Hill zong an to pha tawvi halang khada chinam sipai kiloi khom na hachum khat Chinland Council hon zong Operation Jericho CNA holam kainin an chilha piwin timid plan an to pha saw an hitai Kachin Independence Army hol apan khompio Kagabu People's Force KPF hon China gam gila Kachin State Putau District Hupsung Huanglanpu Township sunga Myanmar junta sipai hokem khat an to pha tawvi Myanmar junta sipai hokem lahisen kem sunga junta sipai ho mi som segi to bang hole junta sipai ho to pang khom Kachin thingnoi mi ho group khat anum khom hiwin kya ye hole KPF hon chuchi kem sunga Myanmar junta sipai mi phabep cho hingin anamanuvi junta sipai ho chuchi gam kaya local thingnoi mi Huanglanpu militia force kiti thingnoi mi ho to khom hiwvi Putau district hi Sulampanga China to kigamgi hiwin Lumlampanga India to kigamgi hiwvi chuchi vela achun Myanmar junta sipai infantry battalion sagi hi na banwin local thingnoi mi rawang thingnoi mi ho Tangutan kitipa lamkai na noya hiwin chuchi Tangutan kitipa jong cho KIA akona an zamdo
faction tha khat an bola New Democratic Army Kachin Animin voin abanin Khuanglan pu People's Militia kiti khat 2009 kumchun an phut do in junta sipai ho junta vai pu ho to an ki thu khom jing hiu ve thu so chan hin ki chai tai thu so hin ngai ho zo sin bon chawin ni ko pha